Inut Hemepi Thikla Kesopen Seka Chilang Japan Karbiang Autonomous Council CM Dr. Tuniram Rokhangapan Kerap Kachahan Tiwa Khayatum Ningkan Kimi Nangkile Ning Arong Kachipipen Kedengdun Rong Chingrum Khonsing Kro Arong Along Ruptari Nasengkan Kitchok Aliralon Pen Katalon Jahatum Kepini Ronger Karkli do potsi Karbiang Long Life Hen Pansatami Ronger Karkli Hirjumi Napajir Duniklo Adap Kemea Kardom Nilisami Julie Baby Pen Karbiang Long Life Adap Abirta Anton Menajuita Lakhain Korapli Deupani constituency ke Parlo Upper Deupani Deigrum Terana Romekar Kalitang Juliram Bongrumachor Sangpi Komola Teronpi Kesuka Chelang Japan Karbiang Long Autonomous Council CM Dr. Tuniram Ronghangapan Kerap Kachahan Kedamtang aru achiklopen pressure stroke pena jok paralysis ta keso cholong dun loklo bonta se kachilang mo vedara jok kemi ang thek non pu anta che thek bonlong le derlo bangso jok alangli hem read lapen asumar kachilang ja phanta thedung katora mate akisung che tong nang koklo lasi kidu kisung ara phan kai ke kira ver bangphu Karbiang Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang ning kemepen nangra vek tha pusi chuning report CM จะเรียนลงทางนี่พันรับเบกเถอะแล้วบางสุกสุกเป็นนี่พันป้อมไม่เบกเถอะแล้วเฮมริตานิลีสุไลที่พันธะสมาก็จะรีพันธานิลีอาคิสุงกิดูดูอาทินี่จอร์ตาเบแล้วเป็นคิสุจะดิ้งคุยโลแล้วสินี่พันรับเบกเถอะปุ๊สินิลีหินเป็นชุนิงดิโลAlang liya somar bangke thomdo bin soinut lapen aloso banghini lapenan parta labang so thik laga ke so kacholong lok pena jo abidi jur ko khangjanglo kedam tanga por hut alang li hema sora phan a hema long amat pang thek thek thetum apran karmute kang det pen pahimi nang ro ki sungan par non alang li ke so kacholong pen ki thurun idet pen apor kai ke ta mekri meklang pen kamatha ki sungsi do nanglo lapen alang li non labang so ki so pen kache pa meji aphansi Dr. Tuliram Ronghaphan kerap kachuhang pon CM Dr. Tuliram Ronghang setami so karbiarat ki sunga hul setami rapon bomlu puar julongsi alang li seta labang so aning ke thepensi kerap kilong vek japhan kachuning ri padupon Kaching hon karbiara doan setami kirap ke pajil dun janing ke hangabang phobang phiatum labang so contact number along contact tami 6026921277 humri tami pasi chuning ri ponthu bokajan penanan terang Karbiang Long Life Duaramla constituency ke parlo khumrai khora habar kabochiara tumpen ke chengsi aphong rong isi chingrum petpen ningkan kimi misen pen kedengdun Kedamtang arko ini phai ki thomarni khumrai khora arong along don troxy cap so se ahem tora tum chingrum si ningkan kimi kedenga jaime katalon pon Bangso katalon pona maya long aluhia man pen rada cyclem bang lipson be lapen chondro terang biren rongpi humon amsi atum chetong dunsi ningkan kimi kedeng dona maya long RDP dun Bangso ajay megalong prek jam ke pathuga chapati setami paduponsi ki hai ponanong e hai hui setami chepa jirpon Kadu kabe asai judera phi rong isiara da tumpen an isan chora petsi ning arong chipi pen ningkan kimia hirjumia kardom chipi pon seroilo Ha dake doara da tumnang ke pachini dona tenke nili tumarong duaramla constituency arupen ke pa phidun naya ronglo Tok bor kacharle ahem ke mesen ka vipen chenglo lo ke thegari soe janga tum setami avilo bon setami pening aning kan pena bageli tum kaching thurun thek jie phan rong isi chingwai pen bangso asai deng ponsi rara cyclem bangphu lipson be hin pen dihina na thu nili tum phan nang rab dun si mesen penili tum bangso mai pachun pon long lo pasi mai long ningje Halapu maya long rara cyclem bang phulipson be pensetami khumrai khora rara phan lam ke jai pona tengke kai do tik ke nangli tuma phan nang cherap dun berji
lapen nangli tumarong kaching thudun thekja phan bidi sore setami nang charap cheto nang pidun merji pusi rar phan aning pathe dekang dongkamukam pen wiki be Karbiang Long Live la khain ko ra pho nilip MSC constituency ka parlo je harlang so baptist monduli along nilip Christian Theological Group atumpen je patir biponsi ar koi ni phai clear ni ingdeng hini nilip Joint Christian Youth Meet ke paman pon nang riswa ko nang phan ka pinchong ar nama phan jema thatu remember your creator in the days of your youth what happy and ponsi ada por phainer kepen mai pangching ponsi kamson killing a hinpen ar nama phan ke rokar chajai mek ding pon bangso phi lam ka che thanang kung along Justin Rongpi midul ti so lapen amo sinara tum pensi ka che tong arat mate risonim so tuma phan ke do ke thak pen chenglok ka che pang thir thek ji lapen Christian or dur ka che pa mi thek ji phan lapen monduli kalana pa mi thek ji phan jumisen alam che than chimon pon bangso maya long aluhi sarpo man pen ka che tong dun rat cycle bang jurening ti pen pinangan ki thegi ding tum che tong dun labang so mai long ka do ka ve bang pharo hini so si ar mu che tong dun si mesen pen mai pachun po Before all, thank you so much for coming here and seeing us. So I myself am a singer from Nilip. So here we are today we are Nilip Christian Theological Group members. So I myself as appointed president over here. So right now we are here at Langso, where we are keeping a meeting or a program for us. So this program is especially specialized for youth of here in Nilip. So Christian youth especially. So it is for teaching them and also training them how to live and also how to behave and how to have a Christian character. So we Christian theological students unite together and working for it. So that's what we do today. And it is not the first time, it is the second time now. So first time it was in Kulamon in Nilip Chokyola. So now here in Langso. So this why we are doing this? It means we are doing for the goodness of people here in Nilip and also for the people who are believing in Jesus Christ. Theological Group at tumalong nilitum ke isi monduli isiwet pula son kali bontami interdenomination protang tenitum Baptist believers CRC manek la Presbyterian kadoga we la arna arada tuman mate interdenomination bang sinitum ke klempon lapen nitum theology ke charli itum da program do ko posi nitum Baptist pendolo BC pendolo jola sonsi program nitum chingrum tu si labang suakam mangke nitum klempon lapen larang mong nitum non at present mane nitum ke chingrum mane ke klembom atum abang aphaya bangke 2015 or 17 laso between nang bong si nitum non kam klempon bom lo si lab bangke nitum program administration pen si nitum kam bangke chirapon bong la bangke nitum kado kawe doctrine alama nitum thandhe bonta nitum ke interdenomination pinanga posi nitum bangke la generally I'm propose lapen arna makhan atowar nitum la si Choki hola pen Sonjit Crow Karbiang Long Live Kedamtang arko ni phai ke thomarni Karbiang Long a hempi di phurong sopia dung heralong kedo rong chingrum body malong khonsing krarong ningkaning ko ra phoke chok mate ruptali na singkan ke chok ning arong pen katalon pong Bangso ruptalin katalon maya long rotno kropen mai chipa hempu ponsi mai phuari dengpen lama pangjar ponlo bangso phi khonsing krarong development committee mai phu hill testa ropen japon linsi kalitang atuma phan kachiki mo sai dengpon La Sophie ning chaparong pen prek jam ke pathu padu ponsi ke hai tuma phan ka chetong dun alu hia tum pen nong e sedami pajir pong
halapu rong chingru marong along HSLC HS lapen graduate ang dengki undunatum anapan setami amana pengpen archu ponsi arni kang sama porahut raramai pi paduponlo bangso amaya long alohia manpen kachetong dun lake SGB sikari rong phar rong asar biren rong pia tumpen chenglok pinangan manpeng ke do tum chetong dun si maya long RDP dun bangso phi ajo porahut lun kanabalin stami paduponsi ovi kimi pen nong nam kachetang klong alun sepo birtom terang pen ruptalina sengkan katalona long kachetong dun rong isila pen rong berong thagarara tuma phan jumisen alun parju tikangsi mesen pen bangso ruptalin katalon pachun pon News Desk report KAL Adap live Tang de Adap Abirta gelapan sikang tonik lo dome thak me arni ke me